Quran go wahi kurabahane wa ashiruhunna bil ma'ruf teba mehun kamaluna ko uleshe hewgutu goluma ki kabato hewgutu golumga algon menna ba hagguta ekamalunna baane kama algon men gabul kuranje hewgutu golumga baane no algon men ecche gannani algon men ga amilla nafsa ganna kamaga waanama ena ihmalu kollani amilla nafsa riti heduma ekeke hedunta kane hada kamaga waanama ange miha nuganna kamaga waanama ena hitan arani firmiha ki timanne balala mihe pesnune alala mihe pesnune mikangamaga visnanje hen adi wahaka dekkuma bahuruya ekkon ule ulumuga kiha lobinto nabiyya sallallahu alaihi wasallam aisha radhiyallahu anha deve kalmalun ulubi kihetto kuntu aghtasil ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahidin ekkam barakun timan kamanaya timan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fembaru bame naane fulu fillome mane ki junubu hina gatumuga deve kalun ekkamatre mikam karawani onna gaakama logoitikam bodukam mein dakkadeni Nabiya sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha gowalapani kihinetto ya Humaira ya Aish lobing ekamana ki rad donkulaga bekamale bima mi gowalapani ya Humaira ya Aish ekamana nan kurkolle bumu Aish mi lobing alugan men innan ule iruga ehno lobi duni adi es suiti mihengos beenon eche kiya kaavine koggen ulum duas kole pahum mi suiti ediyei den suiti den ehen suiti e hodam vi e lobi wes ediye e duni wes ediye udusage ehen kamakunu daan mi algon men visnen jehe kame anhenunge haggutaga wahaka dakar anhenuna algon men deje haggutake be firmiha kiban liben jehe haggutake be